to mandana baka binaka ena matabina ni kuwa ena nonta rao ni baka yota ka menda ndingita na nomu siama mai na mataka ni kuwa ngona nomu baka tulewa yo decision mo iko baka yo na nungu bai tabi ngona nungu baka tulewa talanga lesi mai au ngai baka tulewa ta ka meuna bai tabi na mataka ni na nomu siama mai na nomu baka tulewa wa ya mo mbita baka tiki sona ka etu ena mataka ni kuwa ngai baka yo mo siama mai endo tiko na mbole lebu na ngau na bango ngau na ni nonta lotu ena ibata ni bola mata mbaleta singa ni tiko mbeka na environment mbeka ni bola lotu and you have to create it yourself ni kusaranga mo barota kana environment ya ena no mu tobole mo baka yo mo sematiko ena no mu lotu se lotu dabanga o engarabi ko eni na ibata ni bola mata ina wakatau chukubiko na nomu wakatulawataka I will be part of that service, part of that message, part of that anointing, part of that atmosphere. Au nanreta mai na atmosphere ya kinaloma ni nungu bali. Me mai tiki ni nungu nanraki bale, nanraki saranga ni lotu yang garabiti mai yana ipata-patu. Kembali wakatau chukubikenda. Ena matabine ko be babini binakina bole wikimunyo ni siama mai. Ena numu ni rawa ni batu lewata. Sini badalkan no ni siapa maingo. Lebu nangau tando nanuma. You are just scrolling on Facebook and thinking, okay, mau salah tu mandai ni mau lelo tu. Siang, weo sini badalka. Betul sini indona ka ya do badalka buana kelu. Ke kalau sini kilana ka kita nga, yo lebu nak ya do badalka tu sini kila to ka. Nakaya ndu tani kina ndu kina na kelongo. Kwa the God who knows all. Rabaka tokana dana omniscience. God who knows all. He is conscious of everything. He understands everything. Omnipotent. Na kene mbalimbali. God who can do anything. Mbali kwa sa kila uchichiko kwa ya niko na siya mamay. Kene mbalimbali na matakani kuwa. Endu chiko na nono itukutuku. E binakato kwa emenum. Kenindo endo lago may baka bitalia biyaw. Kabango lao chisu. Kenindo lago may baka bitalia biyaw. Baka boke baka rarte kwa mato. Kene mbali. Numu baka rarte kima nisuminen kuwa. Vitalia manda ni tutuni lo tujugi na Vitalia manda ke sa ndaulo buna Vitalia manda ke ka sa ndo to na itamba Vitalia manda se dava na ka sa rawata e o bambota na kalu be ka chugo mai me banda biri ko na ndo na ngau na leka ngango belete chugo na itutu e be bosa ke ne beko e na singa binani ko na ulutanga mbitu tu lo mango na kalu me bio sekina e na masinga binani ko bango to na kena rongo mo bulida na muri chisu, wulida na muri chisu, to know how to follow the footstep of the master. Mo wulida na muri chisu. Endo tu na daga lebu na nonda raw ni o katikenda minda tisepeli lebu resakasar tu o kadira tu mer tisepeli. Bala tambe ka ni sana lumi na tisepeli nga non raw era bagay tutumbe ka bolotu sera bengara bimbe ka bolotu kasangol dabi ni o ira ke era bambo ti chisu era vatokai mera tise peli chisu ira ke era bambo ti kwa era vatokai mera tise peli chisu and they were not perfect you wanna read ke ritalon tise peli they were not perfect tu kina na doubts lago ya tu kina na lumuri na lago ya tu kina na bulani ndatubu tu kina na tawba mbota tuilo mayana vakamumuri wale tunga vili tunga tuilo mayana vale lewa ngori lala ke dira muri jisu korabo to kai chiko na disciples manda ke bagandare the 12 that he chose tuilo mayana vale lewa tuilo mayana na vakil kila tuilo mayana ve sibi o de me lebu dake mate jisu tuilo mayana mbulani vakandonira mersana numa quando tale vola come jisu ketunga. They were not perfect, but they were disciples of Jesus. We rango era wiligi kede meretisi pelitis. Lebi kendra barong chumengo iko sa solimbulochi. Lebi kendra barong chumengo iko bagambot na ngoni turango Jesu. Lebi kendra enta barong chumengo ngai tumberi dagi mai asa tumberi ti ko nei babu buli ni ngoni turango Jesu. Imambale na matani ko be barta ka chigonyo iko batikiau kenda runda rutisi pelitiko ni Jesu. Na bosongo na bosongo na tisipe lindo na bosa kila mbimbi mendarao weekend menda kila baleta tigo kina na vakasa mani ngoni buli ena bosa bakiriki
na Methodist na kena balimbale pupil, apprentice, adherent, kena balimbale tu kina indua rainda baka indua baka murmuri Jisu, indua follower, indua binakata saranga metakabi ko ya na bobubuli kena bintu simaki ni ngoni turanga Jisu sendua ngana non ngasini buli tiko kina na bosongo na Methodist and bosaba kiriki bari tikitukin a people or a disciple, a student kimbambale learning is a process na lago batiki Jisu and don a process na learning lebu we easily and discouraged mbale terna numoira when you come to Jesus mosaba ka mosada angilo siratu mangilong me Jisu tio mosa baka sabsabati ki goratu me long me Jisu sianga na lago may Jisu na no decision making mo lago may just as you are na daka ni process ni nona bimbuli en dona ka mbole na non da bulana bisinga kwaya ko mbimbi tu bikenda menta bulida ke baganda sin bulida en dana numutiko ni o Jisu ndua na non da klo na non da turanga na non da bombula kando ndingi takanga ko sona tamata kambilinga lebe sona tamata tiang kani bandin din ngona cheni tulutin kono kani brutambu ni salomani na kai burobura sini mitukuni tukia endua na wasiwasi tamata endua na wasiwasi ni tamata lotu endua na wako ni uira rabulita ni brutambu sisianga te uira bamboto sisianga se Israeli sisianga tuni bango ikia uira na kai burobura tuni bango kai suliaki na lubena ndomba kon sabotu bura memai mati kimbambale tikitu ni nona taka na kalo sai kwa nona kawai teki kenda tiko na kai burubura imbalo iko patikia una singabina ni ko mbimbi mendaru kila ni iko patikia ukindaru tisepel and you are a working process. God is working in your life so nanga unanda tisepeli talindrenre tumanta yana kalo sanga bagandu ni nembichiko bagamurigo chunga kaya kwa kati na ibolatambo tunchuko bangone ibolatambo tuna Jisu ngona nona proses ni nona bagamuriko au sa tuna matani katu baga tuki bale na matani lo metuki chunga na kalo ni sibina ni kwa kalo tuki chunga mani pada bucho tomata wa boki se ngunu mbia so kana maruana te lasa itumba te mbutako chiko se o sambese taka mokila na kalo se o sa rebel tu se dabangan regini bulai ko taka se mbulu chika na ngono God is at the door of your heart. Jesus is there, knocking and knocking and knocking and knocking. Kabadir lola manakatu mungo, beleta na indola, chiko may loma, na indola, pakataw sa chungabiko, na singubinani ko. Ang ngayon na nabingarabi o Jisu, buruburungo, kaya nandun ni Bolotambo, singin balabusar na nabingarabi, na earthly ministry. Na ministry boli, buruburungo, karto may muri ko ito ng tisipili, lebu na kaya pabulita ka berto, lebu sar na ka. Ibidang una veterana na singubinani ko, may bukay kenda, nonda tobole amenda muria baka pinakatunga na ngoni turang o Jisu Kristo. Kala lebu rin kabango, daming karabi kalo. Oy nilotu natapambeka kini balimbalya libur kabango kila nangonongo Jisunga natapambeka kini balimbal nangonongo Jisunga libur endra kabango oy nangonongo minta sangkara bangana kelo natapambeka kini balimbalya weekend libur nangongo libur na statement natakat generalistic tunga but we need to learn what Jesus taught the disciple, and that is where we keep ourselves from. Na bonwaya ndaga sema chikenda mekin balate asara na instructions ke de mbitu tu nangoni turango Jesus Kristo. Kwe ndo na mento verto nitin karongo. Kwe ndua waritaki he set the standard. Kwe warau. Tanga wala nga verto we kenda talanga ia edaka na itubutuba na nungu bamboto yao. Bulia na kaloni itubutuba me tiko ira na ngoni puli me raubi kenda me nda ready kenda chungani nyo kenda and the disciples se ngoni puli ni ngoni turanga o Jisu Kristo. O binakata mo na be lako be bidana kambimbi o reda ni isongoni ni ile bona ka e babulita ko Jisu isongoni ka raubi iko batiki o mendaru na vai boto kina sibina ni kwa au sini badal kanum samai na kalo be wasbeko na singabina ni kwa bibi kan tamen tekila na ilako la kundala ko tukinongo sanga vakandu ni donona
waro takatala kosa senga bakan donona and I'm beauty kutuna kalomu tu lubeneli. God will never be absent. And ang ngauna wala ko dulu mo binakachi ko si senga. O lomani ko si senga. O talite ko si senga. O bibutuni si senga. Na kalo na tiko nga batiki. O kwaya tiko nga ka tiko bola kati keda chunga ena bengo. Go indona vitalano arda vitalano kin ki chone sele ngai ka chone sele. God loves you and he's there always all the time. Ragai ka bango so nan down theology and ngauna ya kawira that God only loves those who love him. Ngai tuna bango chone sele no. Buliki na na theology ngo prevenient grace. Kini bal ko salomani ko makawa. Niragay bimba ira and theology ang gay tuno chone sele. Then whose grace was saving you when you were drinking at the pub? Whose grace was saving you when you were out there doing your own thing, doing your own selfish lifestyle? Na lolo manide bakang boleh gitu na nomu maternity ko na nomu lay tu bakal lili tu nomu sini ba mai iko na nomu na lolo manide bakang boleh ikut juga gitu na chone selevera ya no lolo manikalu na bakal to kay kina na prevenient grace. Yes, yet we were sinners sembera matangani ko sudu mai mo komitang de babada kan ibu tampu koya sa matioti ena bukunta kalau manika kimamale na matakabina an kuwa mbimbi chukubiki at menda kilati ko na itukutukuta na kalau na siya bakando ni lebi me vobo seranga ni saule induri matana na ngauna ni bilawain sa otike ni ko sa siniti sa takay ke mosoli ko todo ko manona go sa induri na matini bilawain na punoya sana nga imbitu kina na kalau na ponua erua ka menda muria na imatau kine mawi ya na punoya sana pakatau sartungan na lumuni digitigi kwaitiko na ngauna ndandol mamu mata ini kau binakata mo bela beta na singa binani kuwa na na itukutuku na ngoni turango Jesu Kristo berton tisebel. Tuna bango na ngoni turango Jesu berton tisebel na luke na kena wasitin kaba rosanga bulu kabitu kini tol sanga bulu ningale wilika. Tuna bango kwa o kwe sabe muriau. Tuna bango kwa kwe sabe muriau. Tuna kwa kwengo me redi chuko ibida na kambimbi. Tuna kwa matai dholata na nona kobeltai. Balata ke sini dholata rao na nona kobeltai ena singing rao ni nungu tisepil. Mataru le buchungo nadaba na kobeltai. Ena kobeltai na symbol istagi kina na nona mai suli ko na sacrifice ya kabo Jesu me mai mate na punta. Ena kobeltai. Ngono ke do rede kina kobeltai. Do kabe una tinangu na ngono sakale kini ko masu bakai ko sini focus do bakatai ala ta na kobeltai na nung bakasam. Ena focus tigi ko na kobeltai. Belatan daw na kobeltai o kuya na ibaka tagil kila na symbol ni nona mate nona loloma nona bi kawitaki nona bokoda no mi bola na nona na kawitaki ko katumberi ko tsunga na ngoni turango Jesu na sala ni nona bi bombulay na kalu kimabal na tarutike na nomu maroroi chuko na nona bi kawitaki na kalu sini ba samudaka nomu maroroi chuko na nona bi bombulay na kalu kina nomu quando tu bango no bosongo backslide tedaba uira do nangauna arasai knowledge ta kana loloma otia ngai bukitan mekin tun bango ne bolta mulis kibinen kwa whoever does not bear his own cross and come after me cannot be my disciple. Bamalin dor kali butu ya rawan takaba gondangare bikalo na tarule buchike o dola chuko na kobeletai uiko dolata chuko na kobeletai na nomu acknowledge taka ke na nomu cherish taka ke na nomu mboletu se manipwada bana kenendre to hold on to God's love towards you. Nona lomani ko nona sireki ko nomu atu saranga mai na imbinu ke labiti ko baka vitalia tu nambulangai marui ko na nomu asa na nomu ko de kasir na bubale ndrendre na mbula yali na takataka ngai kumuni ko batamai ona marui chuko ya se ado ngamai na ndrendre usabir bakara si ado tala mai ndo tala ka mete maka me rai bina katakin bai si raw mai bina ko bele tengo usabir takabara ndo la kai wabuli tako Jesu berton tijepel ko won ka tu na urutang ni ko uli da momuri na wa Jesu mo volata ti ko na nomu ko bele tai volata ti ngora ba to ka tu ndalai bolai e ba to ka ti ko counting the cost. This is the cost kla en sonanga na en bolai sarnga le bunanga na nomu metanga no bubale irna we kamu
ena nomu dholata nomu kabeletai. Lebu na ngau na ena mbolei saranga, ira nomu itoka ni boleh kasaranga, ena nomu dholata na nomu kabeletai. Lebu na ngau na ndo, te maki mai mo, ya lo dha, baka nana lo dha, me ado mai biko na dhunru, me ado mai biko na visei, me ado mai biko na lule, na vuvu, me sangana tebor mo sa ambita lebi na kabeletai ya, mo sa tengani kawitaka, mo sa kawai gina kata leso. O beka na singa binani kuwa, imini na turang na marama, turubo na ngone leawa, wani barro mo chumai na nonda lutu ni singa binani kuwa, rongo da binaka, kia baka ui ko endua. Ta rawa tunga mo, biri taka lebi chukuna numu kabeletai, rongo da binaka, kabango na ibola tambo, ena singa ni nrawa ni okati, mo tisei pel ni jisu. Mbambale, iba indua kabango biko, ndama ingarabi kalau, yau na nungu interpretation go, ndalago mai, ndamai maroro yana, vika kede, tao kati kende kina na kalau menda nona kina na nona lolom na nona bisireg nona bi basab sabata kina nona bi bueti na nona mbokoda nonde pala da menda marro e matua sara kanta dolata matua chukuna nonda kobeltai semani pala kena bole kena rendre because ara tunga ni birita kina kobeltai me semita ki kwena ilabo semita ki kwenda kana kai bako tokati ko buro nanto domo love but not love according to the standard of God. Wirta ki pagaro tunga ambaleta ni sona tamata sama enjoy taka na luxury ni bula. Kila ndonanga na ko alu tumai, ndonanga na ko arita mai na binaka ni kalu, ndonanga na ko abandi ni dina taka mai na nona vitali bina kalu na bula. Ndonanga na ko arita mai na kakeve ada kaptu na kalu bula. O cha sa mai labi chukuna kalu sa mai taka sara. Mai rota bina kasara bula, sa mai chungo ndonanga na sa senga saranga ni na numana kalu. Num ko beletai. Ta rabi tunga na nomu do seni bali ta senga ni ola beta mebaka endo lo rai be gwili au sa ba mama suna singa binani ko be kenda lo da binaka let us count the cost kan bimbi na casa da cabo to chizu na bukunda iko batiki au en bimbi talanga na non da ru respond kina non da ru reida men da ru reida ba binaka kede na ka kede membeleta na non da ru bio kani batiki chisu kan da ru talebali stel na ka kede sta da cabo chilombula e tu bango na tigine na luke na kena wase tin kavaru so kabitu kat kubi kan sibina ni kwa ya modolata no mo kobel tay mo lang me beo ke bagay sianga ona sengni rawa ni nongo ti sepil keni karua sai kwa na non da value di kwa value da nakalo ena kena vos tagi ba pertania be pango to ngamba kana kena itu tu ba pertania to give up on everything is in tunya mosoro ya but to prioritize Christ me bakaliu dio chisu ena be kakena tinibango na bosa tuni bika te kepaka endo bikim do so therefore if any one of you does not renounce all that he has kwe sinin rao ni mbita na watina na lubena na nona ngele na tamana na nona yao tuna bango chisu na seni rawa ni nungu tisepeli ngoi ndo na mbole lebu kabia ndo na nungu leo ni baba kosu mena tambata da koratu kanda bulebu tuna bango kwa tantala reda tam da babina kana chikini bol tambo ya ande lasu pakai bolai dal bale te tuni chiku bango me liwo kwa ngai muri na nungu bu vale na kake de membale tiao ndo no manga de tuni bango liu na no Jerusalem nyada na no Jerusalem num Jerusalem na num tigitigabu num Jerusalem na bonua ni bitawa ke baka inda tal no tigi Jerusalem o ko na tiwiki na wali soro ke inda tal no tigi Jerusalem na bonua erdo ba na mata kina chiu na ngoni masu ke inda tal no tigi Jerusalem ra ba to katu na koro e tiwiki na kalo ke mbambal num Jerusalem no mu bio kani ke na kalo so ra ka tigo na num Jerusalem no mu bale no mu Jerusalem na no mu bio kani betike na kalo ya liu to manda na matai ni no mu sokalo tay ko o hiko ngano your intimate relationship with God. Baleta ngai binaka kinaka kidia. Isini ka Jesu mo renounce ta kaya baleta me benefit ngakina na kai boto kai tigo na lotu ke nombro kan sianga. Na kai be ka chigo Jesu na binaka ni bubale na binaka ni vale na binaka ni ngele na binaka ni biokan na binaka ni nomu karia na binaka ni kake de mambretiko na botau tegitiko na nomu value da mei matai o koea na ngoni turango Jesu Kristo. Ngarona ndio vakalunga kina nomu bubali.
le weekend ko sa wakalu tsunga ben non to bale go soto ni udabuta na bosongo bata sa raw ni liwo so na kame bale tikenda nga sa lailai na non ta pali udana kalu ngaro non dio wakalu kina nomu dagaka ngaro non dio wakalu kina nomu sende kina nomu program nga uiko kina nomu tubu nga uiko kina nomu nanu nga uiko ngaro na dio nanu ni oya sa ndu tiko na ka tuna bango ni botambo ke bakao sana numa ni oya en bimbi dagmai mena nomu bali di chisu ronda babinaka kau chisu and a singing raw you cannot be my disciple gosa rimbimbi ngo balte sona ngona kila enda lo tutubango lo tutunga ena bakasa mga ni bui bosa nga enda tabuta kila ngono ngo santa barrabi tunga bona kalo na bosa da ko te barrabi chuko bada bona kalo ina kalo di man taka na kalo me iko barrabi taka bana be ka ke nga yo ko me bali di ena be ka ke nga itu tungo sini kabo sini ga me ka chisu satu gono chitu nanga so solomoni tu no solomoni in all thy ways acknowledge him no musala kita nga mo barong takwa wasa tanga kino cermeya tu na bango cermeya go serbo sara profita sember ngelo mo chisu kawango cermeya e kalau nga tanga na tamate bara rabit we choba nui taki choba dondonga sini tanga ka tuwa nui taki choba dondonga o bela bete tu na baka samo go batongo ndu tu na tikini nona ve susu o chisu berton di sepel e non da indusi tanga an instruction for us na ulutanga was tikina bulida na muri chisu ni mbale tiki ko ni no muri chisu na nona prioritize tegi chisu na bengo e lebo na mulum kina bari sintu kunya mo sabir ta libisara akabatinga to boleta le mo lesu tale kina no mundo prioritize te kwa na kakete prioritize te kwa na masu prioritize te kwa na no bulida na bosa prioritize te kwa na no mo value di kwa na no dakadaka prioritize te kwa na no mo value di kwa na ulmo toni no yau prioritize te kwa na no mo value di kwa na be program kedi ni no mo bula ke na no matu bale me value di tunga obe ambole chuna no bula simbenen kwa baleta libu na tamata lotu ni kwa lele na tamata e rao ni ra sacrifice to renounce kona everything kwa rani baka oso taka tu nravyo kaniki chisu ngai baka turi chisu ndondonga me kata le ndondono nombo libu ra sin rautka kena italano ya kona durbo mutuniau lao me chisu ka ko chisu ibo buli na daba me udaka me rautka na bula tuna bango chisu bala ko le muria na ibuna ka ko e usia kale linga ma usa muria tu na ibuna bango chisu ba le volta ka kede na nomu yau na nomu na ka tunguri beko sulia bira na rabu wala ko may muria tu na bango le portambo gai lako ko e buki na mata dundu ke na rumbu kimbambale ena buru de tu kinongo le weekend that you are too attached to the materialistic world that you are becoming be a follower and enslaved to what you own. Sasa ngani la posat boleh pesan mat. Nah, tanah tungan na madao lal kena madao tawa. Sasa ngabango ni bendre ngani la ulah posat 3,000 ado na ya bala lai kena bos. Kona lom malenga ya. Ngai mberanga ni ndo tiktak kan sakata poti mai. Lebuni no musa lenga takatu na bulan bro. Yembale tengah be bari tengah ni sini liu cunga cis. Kaya nak kaya bobuli tegurtu cunga tisepeli. Na ngoni turang chisu kila it's so relevant na lesson ni nonda muria neba chisu is so relevant na ngau nonda mago it be relevant na ngau ni tribulation na ngau ni ado me na ngau rendre muri na 666 na bebala bebambombulo teki na do iburu ngo beda besar lesu me chisu ngo guidelines arangani tamata bombo telono berarti kan ibu tambu na ucucu ni ngau na enam patam na lolama betul lava na tamata na lolama na takina yau lelai non lolama na kalu ne ucu setelah ngau na kabang ko ne bertambu ine ado me ngau na ne boto boleh o irang mandanganan tinggi taki o irang go erna lutu o irang go erna rewaina erna tema kituman il mambale kilango sini kani status ni tutu semeni ko tal si ombete si bishop si mani ideology si master sara si mani dabasarna na kago rawata if you are not learning to follow the footstep of Jesus garo no chikon te ko ngai sini wili monona chipi. Ena kini katulo bina kata me ula betana singibina ni kuwa. Ena luke tin kaba arus ng bulkon. Kaba ang na ne boltambo siya matachunga na kachung melak. Na kina po sa pagkababala ng ibango na Luke
14:26. If anyone comes to me and does not hate his own father and mother and wife and children and brothers and sisters, yes, and even his own life, he cannot be my disciple. Isim tukunya mo that your to kede usada butea. Nakanga tukunya to love God above the world, above the materialistic things. Melomani nakalo. O kachu maida ke na bulan sacrifice ko sa tarango na nomuloma nakalo. Nomuloma nakalo may na vika kede nga etu abuliti. Tukutukum boleh toka, tukutukum boleh. Tukutukum boleh weekend. So nga nandando ba ray ko ngo konting ni boltam ngo ku kachu ni ka na nungu lewi ni baba ko siya. Tal mera da chino boltam go re da bola yo indonu siya. Baleta these many I think was too attached. Non ambulo non kakeda na bakasam. Sa tu kede nga birto non bichinani. Tali pakatao tali ni non lomana nakalo. Mera na kana turang na marama. Doro bukan na ngonele au ni siya tu manis kebenan kuwa. Lebu na tamata lotu. Laylay na tamata loman nakalo. Love God above the world. Love God above all materialistic things. Love God above all other humanly feelings and emotions.Eder nga na nomu loman nakalo. Donam boleh lebu ya pikir. Boleh lebu. Ene lagu ngombaleta nadaba. Ena testa ki na nonda bubale. Ena testa ki na watinda na lubenda. Ena testa ki na vio kani ba brothers and sisters. Ena testa ki na nonda yau. Ena testa ki mandanga na nonda mbula. Tuno chisu yo koe lo mana vakengo. Ka lailai na nona lo mani yau. Teni rawa cannot be my disciple. Ya babuli dikenda chunga na kalu. Betananga no imuringo na yabalati. Na yabalati na kama membali dikenda. Babuli dikenda chunga na kalu. Menda kila aboka binaka ni ngau na mulingo. Ena kadibi na nonda mbula. Menda choose taka. To choose. Menda ding taka. Vaya kani voltam. Usa ambito matamundo. Na mbula kina thunrubi. Katalabango na kalu. Ndo dingi taka na mbula. Ndo na kalu ngata kino kemdo. Kirna nomdo bubat. Na mbula o Chisu Kristo. Na sinra nyo kompete ki Chisu genon donaka. Ronga tabi binaka. Na sinra nyo kompete ki Chisu donaka. Na sinra nyo ulumbale taka. Na ando talaka. Mekakuwa ni kongkarabi Chisu binaki. Na sinra wanto. Jesus, nothing is equal to him. Sinra wanto. Se manibadaba na kain dalago duruma. Se manibadaba na mbole. E na sinin ra wandua. Ni ko baka ulumbale taka mokaya. Ningo statiki. Nindua na excuse mokakuwa. Ni lo mana paka binaka kina nakalo. So weekend do baya. Saan rin nga ng bulay. Tabi lutu chiko. Gay bango tal chiko Siang. Goro no mundingin ngawi ko. Baleta na ilo. May chiko nga na kangawi ko na nung chiko ya. Tabi lutu chiko. Gay bango tal chiko. Sonta mata. Sonta mata. Singa sarangan dondon may affectigi ko. It is your decision to love the Lord more than anything else. Kaya. Kona kambimbi. And a siwinan ko. It's a process. Sinkango ni ko saraw ni utinga saraw ni ko masarot. It's a process. No mo bayo tsuna vising na kalalay man nga bayo kina moloman kina nakalo. Ni ado mi nangauna o nanti na kalilib. No mo bayo do tsuna mo sacrifice ta tsuna kalalay man nga na matin kalo. Ni ado mi nangauna na ado me kalilib. No mo tobale tsuna man nga ko na bingaw na kitsara to count the cost. Mo dolata tsuna na no mo kobilitay se mani bada man kin rende. De lutum beka na madho maingo sa sangatalo como la vetal. To continue. It's a process, discipleship, to learn to be a student. Endo na be tiki ni be ngarabi enam. Ena hawo chunga na numbula. But you need to teach yourself to adhere to instruction of Jesus. Mo muria ba binaka na we ni abo Jesu. Tunabango dona turanga na yadana Kenny Otis in dona do bolo tunabango kwa discipleship is the process a person goes through to go from being an unbeliever to a committed believer in Jesus Christ. As an unbeliever, people are mainly committed to their own joy and fulfillment, but committed believers are committed primarily to the bringing of joy to the Lord. Na baka mara utakangana kalu. Tutoka na bosa na tunangon do volleyball Kenny Otis
tuno ko klana tamata sindo mambota na kaangana bono e sule tu kino kona nona bana nanu kina nona kau nona yau na nona ngauna nona ba maru te kwanga ia na tamata bombota en dua tungana nona taki televisinga me vaka maru tanga e meni ya na itu e nonda le sikipina ni kwa na nonda tobole tunga na bula ni tise pelindina na bula ni vaka maru taka tunga na kalu bula ni nonda tobole amenda semati kenda tunga wana kalu mata ni corrida que nós temos que do tikina indo tu nchiko bekenda o kendo go menta va murmuri chisu to be imitators of Christ o kenda sarangango ya na nonda itutu bakatamata tise peli vambauta menda tobole chunga menda rita na kanga sa bobuli kenda kina menda mai da kabana besinga kongo na kaundo ka kina ni so simple very simple na muri chisu ngai mai chikunga na nonda mai va complex tanga o kenda ngana tamata na nonta mai va ambulia tali tsuke sona ka kanda sa tika bunda toso lebi mai kina enda nonda muri tinga nei babuli ni ngoni turanga o Jesus Kristo ne voltambo over and over again na rede chiko ni sulia tingo chisu virtu na tise peli ne babuli so merto muria na ngau ndo yazo kina ndo ribite girto kwa yazo kina ndo matan kini bata kini talongo tu sa chiko no mini wanga ngai yaba bala na wanga nchala ko mena wai na hua na dan kokoa to le banda chiko nda to kai muri nduri mo ko ya ribit ta ka ke dia non expectation ko virtu e chiko saranga ta kinko orto merto da kamno kai mon sa sini yazo kina tu no ko virtu o you of little faith ke mundo sa lai na no mundo pambo e sona ngauna dando rongo da ndo boso ko ya me pakando ndo no te girto to rebuke them baleta ni urto toso lebi mai na nona instructions berto o sa tini na ibu nongo na singinen puan ena tuku e lebu sarna ka au songo na tomandanga e vida e tolu na ka mbimbi au mbidi tuku bi kenda na singinen kuwa mo wango le kenda nikina bula ni muri chisu na bula ni committed bula ni surrender bula ni tali rawa na bula ni nonda vaka iyo tigunga ena bengona vaka iyo tunga na bengona Simani bada bana kena mbole baga iyo chunga simani bada bana kena na ndrek kita ni bulan dalo duruma da baga iyo chunga eu bandin din taka eu se durbo leila eu bandin din taka uti mai bango na mula ko imbos eu tombalenga tanga tuna job sangai tos juga na matini kalau tombalenga uti tunga mai na vaitabi na bunau durunga mai tumbaya vire nga sa sindo nga ridiao dona kena jok sum mai vale dona kena garabini tabi satu ni bangko enta soli o yau se sanganga no barbecue na sen mon salam betenu kanita mo sanga soli mata singa kima me andon rondola dona kana no talita ka me usa suli au chunga mo ba yo chunga ena kakede e kadikina na kalugina ngumbula ba yo chunga au lau tunga mai au mai buli na FIT mai buli na university ni dea bau suli au tunga au baka hiyo tunga wana kalu au mai dhaka na ngau nusa dhaka tukina usaya tau bina kasar tunga na nungu dhaka kadital na kalu musa dhaka vital tal au resign mai au baka hiyo tunga ena nona bika di na kalu au setika busar kalalai au setika busar na kuchi belotu au setika busar na nungu ndo lako tunga me ndo lengusia tunga na ililo au se tiga busara na nungu kawai tumandanga na nungu do bisi sini ndo lesi moyau do matsonga na matakan singa tabu on my way to church sa sikwa bu gani birna kas lawan ndo na masu lako tu kimera mandan ndo buna ya au sa baka iyo tunga kanga sambi te mebe no kalo baka iyo tikin au sa tiga bu bayo be kemenina dorbo kana ngonele ni borong chumai au sa tiga bu bayo abe nungu na ndo ngona utama tatalin rendre adungan sa bayo ta tisi ni kau name sama kina dam name dakana drain name tia kango name boresteki na kango ni tulo mini bali nungu daka tunga ya unabi singa nungu job namba na kau mbenu sintu ni ngol dabgo na nungu mo na sabo ka rausia matu kina lori ni mbenu ngai bola ka ngamel lori mbenu ya utumai bola ka tumai bidana kilomita sa ya babal ngumar bono damo ndabu tukina me nungu tikini mbula na process sa dakabe no kalo to say yes to the very little things beleta dava expressing my love for Christ. Au sinta ka bola nga balet no gulman guna nulo manaklo. Au singa wala nga nuli mugusi wali tu bol tu balet wala nga sewli bi butul kuch edam balet wala nga nanu bele le tu lo tsanga balet no gulman manaklo. Au singa wala nga ni le bisiko
baleta wala nga ni dondo numbe nga me tuni bango wana tamatalo tu me visu kusanga baleta nungu lumana kalu au yabu takana kaki do dakaba ena nungu yabu takana kaki do dakaba na nungu lumana kalu to be committed, to surrender, to obey, to give all. Why? Baleta ko sa sulia baka woti kebe be ko patikio. Au sa chini ana itutunga na simina ko warong chumbe mai. Ena matakabina ni ko. Na kalau sa kilau ci ko ni ko na warong chumai. Patani kilau ko ndolanga na iko aloma ni ko itu. Ngono ko sa ka mamanta na kalau sa mbimbi tale sonaka. Sonanga na sa te ko bo be nganga di tale ko na kalau sin kilau mata ka babada. Beleda batan tamata sarare tambe kana no munruka. Sarare tambe kana tamata na kai go la duruma. Tiana potulo iko takava, kaboron beka numbu bale, soli baka portang beka numbu bale, siapa banga? Saat itu mandu atu iko sini kila mola bata pona. Dia umbulu tumbe kana umbula ni ngunu beka nga. Dia umbulu cuma beka ni kuana umbula ni kila lasa beka. Dia tumbe ka sona bibi lebu nang gading gadiana. Obe parta ka biko na sikubina ni kuwa. Nakalo e kawa ichikubiko. Koya e bosa kini biko e na sikubina ni kuwa. Dia saat itu melulunga dona ngona you were on fire for Jesus. You were obeying him, you love him. Igundo ndaming matana. Eu lago tu na wini matamu na no mundo. Baka vina kataki ko itu. Ni ko sa baka mamada mai. Sa sini baka ili. Ina kalau sini ndo bosa baka vitali be ko. Ndo bi kawitaki. Ko ya e bosa kina kalau be ko na sibinen. Ko bana da banga tu kina ubina kata. Motor ndono no ubina kata mo na bombo patikiao. Au na ve bosa vatikiko, au na ve bosa viko, ena singibineni kuwa, mendarumai bosa vatabona kalu. Let me assist you and help you in speaking to God on your behalf. Ena tigini no, ena ngau nasarangan ko, membaleta na numumbula. Au ve mai vibu ke vatikiko, sini hindi kau cuma ibu kapitalia na kalu. Au sini bunau cuge ibu kapitalia. Binakata na kalu, me mai vibu ke vatikiko, ena singibinakani. Na kalu e kawa ibeko. Ndo bosa babitali ko ya. Ita talaw sa kena turang to sa kena bunngone. Tini bisa utaka. Si kawai nga nakalobe ko na sinabinan ko. Nakalobe be talebi ko. Nono lolomay kalibusaray. Laylay matangan na kawo ko kilaw ko. God loves you more than you ever know. Bombo. O binakato mo dabut-dabut kayo na masmo. Turang at sisu. Au bakan dinan dinataka. Ni tundi na nanungu molmolomu. Yana huku ni nungu murieti ngana wene kamu. Au sa baliu dha elebu tal naka. Au sa dhubuti ko na sotal naka. Au sa wakate sotal naka membimbi dha mai na nungu kati kemuni. Muni nungu turanga kambibu. Singalebu ni ko au bakan dinan dinataka. Vai tu na nungu molo na nungu bulan druga na nungu levai ka na nungu bebe lebu na nungu do songo chau matamani o kere mani bosotia ndola batale na elongo o binakata meu semati au tale weke muni na vale na nomani sa dingomia na vale na nomani lomanya uchu Turang gori na ngagani masuki mami tabutabata ena mata kabinani kuwa. Gori na vikao ni tumberi kimami kina. Rau kimami wala katungani kimuni na ni mami bungo. Na kalau ndo kawai tegi kimami. Ndo talebi kimami. Ndo ndushimagi kimami. Ndo vande tegi kimami. Ndo tukuna chungabe kimami na vingauna. Na nei mami mbula. Enando maroi katango maki ni kimami vakayo tungabe kim. Na wale buna nomini be banditaki. Na wale buna nomini be bako kota. Na wale buna nomini ne alotambo ni sa takatakatiko. Na kimami maliwa. Enanduindi bonogi mami siya makaparong makin. Wabini bina wale buna nomini sa bosa tungabe kimami. Na nomini toko ni kimami tiko. Ena matakapinani po. Na wale buna turanga ya na marama ya dhrubu ya na ngone leo ya na sulsulo ya. Na wale buna bisau, na wale buna potulwa, na wale buna pagayo. Tersa pagayo kina na singibina ni kuwa. Na pagayo mera rawata me todo ko sa. Na non rawata mera muriet yung na wene pamun.
Ia sandi na sara tundi na mbole-mbole. Ia senga ni kau na mbole-mbole ngore ke muni sanganga o te nandelano kalibali. Ni mami tabi tunga me ki mami semati ki mami tunga pe ki muni roko bi kanto kai na kalau muni bosa bina kata tunga na pe ngau na ke sara ki mami tuwe sombra maso na bambauta e tai chisu na ne mami turanga ka ne mami. Amen.